Bulavinaka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulib, au wajib juga embah, ando talita kana parongan ng Mbula FM, balitin nabantu na sir. Mbula FM, number 2 and set. Ni sambulu binaka se kwengo na pagale lekka ni no de tukutuku na mbongi ndai la che rede ni ku na tiki ningele soli na mata ni tu merra bakati ko rikina e sona bubale mai waina ndoi e na bua sa tiki butagoti ni mata ni tu na kenna sobeta ki nangele merra bakati ko rikina na lenu bunungo ndo bo tiki ko eliu e mbilo do beir na vale e laurai ni sabaru sai ni ku ni berni bakau na non raiaya ki waina ndoi e na vida na mata o mengo do tala lunu nua bo tiko e na bonongo e kai ni rto a sang ni solia nei to kiningele nei vola ni baro ka sang ni kila se bena bonua mena tarata lekina na norto vale dina manda ni abarita ko gopal pile nei to kiningele ni resa ba salata kina lunu bonua e na buku di tikino ya rota ni walu nan rau na square mita na tikiningele warutaki veira meratarakina na nonra vale ko wasar na kena bebusa kitaki na kaya baleta na non rabuke na pang bisnis lalai. Siang ni dingoma bagaro rawa na minista ngaraba na beka pang bisnisi o faya square na non to warita ka na ito ni bisanga ni labo e rabuke tu kina na pang bisnis lalai e kene naki walanga me rawati kina lebu na itonga e na binding ni ronon dulutin kawalu. Tuno semesa karabaki e na ito ni bisanga ni dengu taro lebutiko na bebu ke ongo. Dina manda ningai warita ko koya ningo e tiki ni non tu na Fiji first se manifesto tomano koya e na nona warita ka ni labu ni bebuke singomi e rebuke kina na pang bisnis lalai ka pakatore da ketaka na non rambula boy labo huko ngana bebusaki ka sanga ni tu bakasuka na toni beisanga e na non tu bala suya na beika e warita ka o koya e muri e angai tuku no koya ni sang ni rawa ni rto besu taka na non rto rai na ito ni besanga be Italia na lebu ni be bagandindina e so e bagaritaki e radingo matiko na non ralisi me diwa sang luka diwa na embaki e na muoni embaki ongo e ndo na rau ba sang luka bitu na bagai tukutiko e Klopkot maimba ngone tukutuku baganditaka o Pravin Bala na minista ni local government e na ngauna e so makina na bagatataro mai na ito ni besanga tuna bala ni bendin dinati ni lisi e asole na Disemba runondol tini kaba yala takibata kena 5 na embaki mena wasiwasi kina nangele ia ndo telangana tikina e bandita ko Dr. Biman Prasad manito ni besanga oya ni betikina so era kawai kina na boititigo e Klopkot e semberanga ni wali wakakina na nona taronga o niko na waikula manito ni besanga membaleta ni tubutuba yang nrebi so mo bala ka tukuna ni keba ka esenga na kene tubutuba ke senga ni rawa ni soli na lisi ni diwa sang luka diwa na mbaki red talangana mata ni tu na nonra bandi taki e sotale na boititigo na squatter settlements kina gitu ersa kemba patatiko na dorbo erangan rebi merabaru taki na buku ni sotsota ni World Cup Stage 3 qualifier ngore tukutuga bandi taka o Christopher Gamel nandoni bobulidi ningito soka e na nondo bonua ni bonga e bana singa me boe dorikina na sotsotongo ra boka sota kokoa ke ne wale ningito na dorbo ndita ki na kana sangai me ramata takibiti kina sotsotongo e bonga tako tania lawanga na ndauni tatangomaki na timi biti duanga na nondo inaki na timi ruoya oya na kana bonga taki ni ndambe kina World Cup rona sota tiko e nantuana kaloko e na singa lebu ni waruai e na rara na Churchill mai lau toka. Mai dhawe kiri na wagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rauni na sema e na steseni na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni wagadhingu vinaka. Sa arnayanda oya wo chonen rut tele bai buni moli rakita kira
sa aamo pinakantin na dawa amay na Radio Fiji 1. Tolong ali bada penenu makaya macam na bentar wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Ya labini anambuli mana simba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula matmaikan Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN.